Dijana Hrkalović, osoba koja je menjala ime, ali i mnogo poslova s obzirom na svoje godine. Karijeru počinje angažmanom u Bezbednosno-informativnoj agenciji, da bi od 2014. do 2019. bila deo Ministarstva unutrašnjih poslova na raznim pozicijama. Najviša od njih je državni sekretar MUP-a. Ujedno je važila i za desnu ruku ministra policije Nebojše Stefanovića. Nakon odlaska sa pozicije doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a danas navodno radi kao profesorka psihologije u jednoj privatnoj srednjoj školi. Od liste njenih zanimanja duže je samo lista intriga sa kojima je povezivana. Pa je tako povezuju sa kriminalnim krugovima, posebno kavačkim klanom. Naveliko se govorilo o njenom nesuđenom kumstvu sa ubijenim Saletom Mutavim, ali i konekcijama sa ozloglašenim Veljom Nevoljom. Pre nekoliko dana saslušana je u vezi sa slučajem prisluškivanja predsjednika Vučića, a od juče se dovodi u vezu i sa aferom Jovanjica. Da li to onda neko pokušava da se reši svih afera, svaljujući krivicu isključivo na Dijanu Hrkalović? Sada je žrtvuju oni koji su joj davali naloge da to ona sama radi nekim drugim ljudima. Ovaj sistem provlačenja kroz tabloide doživjeli su mnogi i dalje doživljavaju. Za razliku od nekih ranijih slučajeva, sada se to dešava unutar vladajućih struktura. Ne radi se ni o kakvom čišćenju redova, uspostavljanju nekih normalnih odnosa u policiji, već samo novi raspored moći je u pitanju. Bivši koministar policije Božo Prelević veruje da je Hrkalović povezana sa snimcima prisluškivanja predsjednika, te da se verovatno zaštitila tako što je snimke obezbedila i sačuvala na nekoliko mesta. Zato bi, smatra, sve moglo da ostane samo na promeni Hrkalovićkinog imidža u prorežimskim tabloidima. James Bond, ženski 007, sutra je najveći kriminalac, preko sutra je ne znam šta i tako dalje. Ja ne bih mogao da zaključim da je gospođa Hrkalović glupa. Ne bih mogao da zaključim ni da je čak neoprezna. Vrlo precizno znam u čemu se sastoji opasnost zvana Hrkalović, šta njoj čuva život i zašto njoj neće biti ništa ako bude sačuvala snimke. Najnovije saopštenje televizije Naša povodom teksta novinara Predraga Popovića. U vrhu srpske policije uvek su se nalazili opskurni tipovi, razbojnici i lopovi, ali niko nikada nije tako brutalno i primitivno zloupotrebljavao službeni položaj kao Dijana Hrkalović. U ulozi spone vlasti i mafije beskrupulozno izvršavala naloge svog jedinog šefa Aleksandra Vučića. Kršeći zakone i propise, progonila je nepodobne policajce, lidere opozicije, novinare i ostale građane koji zasmetaju njenom vođi. Istovremeno štitila je huligane i okorale kriminalce, pa i osuđene narkodilere koji su zauzvrat izvršavali prljave poslove za vlast. Hrkalovićeva je određivala ko će biti predmet obrade MUP-a i BIA, pisala je tužbe i presude, postavljala i smenjivala sudije, ucenjivala advokate. Rok upotrebe joj je istekao pre nego što su očekivali ona i njen firer. Nebojša dr. Stefanović, zvanični šef MUP-a, iz Vašingtona je donao svilen gajtan za mis uniformisane mafije. Američke obaveštene službe pripremaju čistku na političkoj sceni svih bivših republika SFRJ u Srbiji. Počeli su od policije od Hrkalovićeve. Svi su direktori policije imali problema sa njom. Ja se sećam kad je ona došla, prvi čovjek koji je bio na udaru. Iz kojih razloga, šta je bilo, ne znam pojedinost. Znam da je žestoko udarala na direktora policije Veljovića. Direktor je otišao posle u penziju. Posle toga je nastavila. I po svim ostalim profesionalcima, ja sam bio lično prisutan kad je bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije najstrašnije izvređala nekim najprimitivnijim rečima. Ono je strašno. Ja sam rekao, Dijana, ne možeš ti tako da se ponašaš prema načelniku uprave kriminalističke policije. Načelnik uprave kriminalističke policije je institucija. Znači, ona je do te mere upropastila samo ministarstvo. Dovođenjem takvih kadrova, bahatim ponašanjem. Da ne pričamo o sudbinama ljudi, da ne pričamo o pokojnom Dejanu Joviću, koji je bio zamjenik načelnika na 3. odeljenju. Šta je njemu uradila? Svim profesionalcima u službi je napravila takvu medijsku negativnu kampanju po njih i po njihovu porodicu, provukla ih kroz blato, epitet prljave značke, pritvor, zatvor, čovjek je umro od korone, ali to je sve posljedica njenog iživljavanja profesionalcima. Šta mu je radila? Ovo je radi za neku tajnu službu, ne? Recimo, evo snimam. Snimam, već sliku. Recimo. Šta treba da kažem? S kim ideš? Ideš sa Načom i ekipom Grobara, ubedljivo. Po.
Izjava ljubavi. Vučić je čovek sa vizijom i toliko iznad svih nas u svojoj genijalnosti da je nekada teško ispratiti više koraka unapred šta je tu plan i uvek je na kraju dobro po građane Srbije. Igra ozbiljan šah na međunarodnom nivou i sjajno mu ide koliko vidim. A ljudi ne mogu ni da zamisle koliko je to teško i koliko čovek mora da bude mudar, da sve u svakom trenutku drži u glavi, da meri, da vaga, a sve u cilju toga da za svoju zemlju izbori najbolje moguće rešenje. On je jedna neverovatna kombinacija mudrosti, kakvu svaki ozbiljan lider treba da ima, a opet s druge strane, takve empatije, topline i želje da pomogne svakom čoveku, svakom građaninu ove zemlje. Neverovatna kombinacija ličnosti. Dijana Hrkalović pobegla u Izrael. Dijana Hrkalović promenila ime u Nikarina. Dijana Hrkalović žrtveno jagnje. Dijana Hrkalović šamarala policajce i inspektore. Dijana Hrkalović mi je naredila da prisluškujem Vučića. To su samo neki od naslova kojima nas i protekle nedelje zasipaju mediji. A ko je Dijana Hrkalović? Da li je zaista vedrila i oblačila MUP-om? Kako i zašto je odbila poligraf? I kako će se završiti afera prisluškivanje? A ko je Dijana Hrkalović po funkciji bila? Da, interesantna ličnost, o njoj se dosta čulo i ranije. Jeste. Tako da znali smo... Ona je državna sekretarka bila. Državna sekretarka, ona je počela da radi u Bezbednosno-informativnoj agenciji. Ona je bila kadar partije na vlasti SNS-a i kao tako je došla u BIA. Nema nikakvih podataka o njenom uspehu ili neuspehu u radu BIA, ali očito da je po nečijem nalogu ili zadatku iz BIA prešla u MUP, što je dosta neobičajeno, znate. Obično svi u MUP-u, Ministarstvo unutrašnjih poslova, žele da dođu u BIA, jer BIA je opet nešto malo drugačija, misterioznija, apokrifnija i svi žele da budu tajni agenti, a ovde ste ipak oguljeni agenti i onda je... Ali državni sekretar nije agent. Došla tu, počela se bavi nekim operativnim radom, znate, i onda vrlo brzo došla do te funkcije državnog sekretara, što je... I mi smo imali te informacije, već u javnosti se prikazivalo to, da se kao državni sekretar bavi operativnim radom. Što ne bi trebalo, je li tako? Ja sam odmah rekao, ovo je propast, znate, državni sekretar, to je funkcioner. Ne ide on u operativne zahvate, ne drži veze i tako dalje. Očito da je Dijani to bilo dozvoljeno. Ja bih rekao da su tu rukovodstvo MUP-a imalo veoma blag stav prema svemu tome ili nije bilo u mogućnosti da se tome suprotstavi. Ja ne pričam sa stranačkim lištima Srpske napredne stranke koji su ovde posla. Ko ste vi? Ko ste vi? Boško, pita je li imala Dijana Hrkalović pametnija posla nego da sedi u Lučanima? Ko vas je poslao ovde? Šta vi radite ovde? Ima ovde načelnik policijske uprave grada Čačka. Zašto on ne rešava ovaj problem? Molim vas da ostavite policiju da radi svoj... A niste vi policija, bre, vi ste stranačka banda koja je preuzela funkciju policije. Koja ste vi policija? Ovi ljudi su policajci. Ovi časni ljudi koji rade ovde. Ovi časni... Snimite Barbaru, snimite Barbaru. Ovo je Dijana Hrkalović. A ovi časni ovde policajci koji su ovde, oni nikada ne bi hapsili opozicione aktiviste da nisu došli ovi iz Beograda. Da nisu došli ovi iz Beograda koje je Vučić poslao da hapse opozicione aktiviste. Znači, neće proći. Nije vam ovo vaša kriminalna struktura. Ovo je Srbija. Ovo su ljudi domaćini. Ovo su ljudi pošteni. Ovo je Dragačevo. Ne možete da hapsite opoziciju. Ovde je pre 100 i više godina izbila Goračićka buna. Zato što su slali neki iz Beograda koji misle da će nama da odlučuju kako ćemo mi da živimo ovde. Nećete vi hapsiti opoziciju. Uhapsite Zelju, uhapsite Zvonka Veselinovića, uhapsite Milana Radojičića. Nećete hapsiti opoziciju. Pogledajte, to je Vučićevo lice. To je Vučićeva Barbara iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Pogledajte to lice. Ko je ubio Olivera Ivanovića? To je lice Saleta Mutavog. To je lice Saleta Mutavog. To je lice Milana Radojičića. To je lice Zvonka Veselinovića. To je lice svih kriminalaca koji danas vode Srbiju. Pustite nas da radimo svoj posao. Jeste otkrili ubicu Olivera Ivanovića? Sram te bilo, bre. Ko je ubio Olivera Ivanovića? Koji se posao ti Ko je danas uhapsio 10 opozicionih aktivista? To je druga Borka Stefanovića. Rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u poslednje 4 godine su bolje nego ikada ranije. Od kada je ministar Nebojša Stefanović na čelo ministarstva, broj ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj zemlji je za skoro 9% manji u odnosu na isti period pre toga. Izvršeno je 17% manje krivičnih dela protiv imovine, 19% manje ubistava, a značajno su povećane zaplene narkotika. Tačnije, u poslednje 4 godine policija je oduzela 13,7 tona narkotika, što je za čak 43% više nego u istom periodu pre toga. Strašno je kada izgubimo i jedan mladi život zbog konzumiranja narkotika, ali MUP će uložiti sve napore da još smanji prisustvo sintetičkih i drugih droga na našim ulicama. Dosta toga je već urađeno. Prošle godine je otkrivena prva laboratorija ekstazije u Srbiji, a zaplena sintetičkih droga je značajno povećana. U poslednje 4 godine oduzeto je 1.800.000 tableta, što je 3 puta više nego ranije. Kada je reč o ubistvima, zahvaljujući napornom i posvećenom radu beogradske policije, rasvetljeno je više od polovine kriminalnih obračuna u Beogradu ove godine. To nije ni malo lak posao jer se radi o profesionalno izvedenim ubistvima. Poslednje u nizu rasvetljenih ubistava je ubistvo Luke Radulovića. Želim da napomenem da je značajno unapređena međunarodna policijska saradnja koja ranije skoro da nije ni postojala. Izuzetni rezultati su ostvareni u saradnji sa policijama Španije, Češke, Nemačke, Austrije i zahvaljujući tome su uhapšene i procesuirane mnoge organizovane kriminalne grupe koje su delovale na međunarodnom planu. Mnogo toga je urađeno i na suzbijanju kriminala i korupcije u redovima policije. Od dolaska ministra Stefanovića do danas procesuirano je 768 policijskih službenika, od kojih je 110 bilo rukovodilaca u MUP-u. Svi ovi podaci jasno govore da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna sa kriminalom. Dolaskom ministra Stefanovića taj period iza nas. Jer danas ne postoje kriminalci kojima policajac ne sme da priđe, da zatraži dokumenta i da izvrši pretres njih i njihovog vozila. Za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani, koje niko nije smeo ni da pogleda, kamoli uhapsi, više nema zaštićenih. Samo snimam. Ovo je radi za neku tajnu službu, ne? Recimo. Evo snimam. Snimam, već sliku. Recimo. Šta treba da kažem? S kim ideš? Želi snimam, bre. Ideš sa najjačom ekipom grobara, ubedljivo. To.